Nemačka kupuje rekordnu količinu gasa od Norveške. Državna nemačka energetska kompanija SEFE i norveška grupa Equinor dogovorili su dugoročne isporuke gasa. Sporazum je jedan od najvećih koje je Equinor do sada zaključio, rekao je izvršni direktor Anders Opedal. Sporazum predviđa da Equinor isporuči ukupno 111 teravat časova energije od 2024. do 2034. godine, što odgovara količini od oko 10 milijardi kubnih metara zemnog gasa. Isporuke će se plaćati po tržišnim cenama. Godišnje količine prema saopštenju pokrivaju trećinu potreba nemačke industrije. Postoji opcija produženja za još 5 godina i novih 319 teravat časova, prenosi DPA. Dve kompanije su potpisale i memorandum o razumevanju da SEFE dugoročno kupuje vodonik sa niskim sadržajem ugljenika između 2029. i 2060. Cilj je da se u početku isporučuje 5 teravat časova godišnje, što vremenom treba da raste i dostigne 40 teravat časova godišnje između 2050. i 2060. SEFE, sada u vlasništvu nemačke vlade, je bivša ćerka firma ruske energetske kompanije Gazprom. SEFE je zapravo skraćenica za Securing Energy for Europe, odnosno obezbeđivanje energije za Evropu. Equinor je jedan od najvećih proizvođača nafte i gasa u Evropi, a njegov dvotrećinski vlasnik je norveška država. Autor, redakcija biznis.rs.